Mabungahong kagabhion mga igsoon. Nining kagabhion na nag-message na ko igsoon usa ka asawa. So ako ang tubagon niyang pangutana igsoon. May tungod ni siyang bana, no? So ako ni siyang tubagon igsoon kay kaning pangutana niya igsoon. Sibo sad ni sa kong kinabuhi. Ako mismo nakasinati ani unya ako sa igsoon grasya sa Ginoo. Daghan kog mga disciples nga ingani og kinabuhi pero gibag-o sa Ginoo. So mao ni yang pangutana mga igsoon, ako ang ibutang diha sa screen. Okay? Ang iyang pangutana nako, ako lang taguan ang iyang name igsoon. Babae ni siya, asawa, ingon siya nako. Hello pastor, pwede mangutana pag ang bana daghan og bisyo, may puruhan pa bang mabag-o or dili na? Okay, iyang pangutana again akong balik ko, no. Nindot kay ni, hello pastor, pwede mangutana pag ang bana daghan og bisyo, dili gamay no daghan. Wala niya gisulti actually kung unsa ni nga mga bisyo, basta daghan lang, no. May puruhan pa bang mabag-o or dili na? So sister, this is for you. Salamat kay sa imong pangutana ug sa imong pagsalig. Uban sa grasya sa Ginoo, ako aning tubagon. Okay? So, ang iyang pangutana mga igsoon, may tungod sa iyang bana nga daghan daw kay bisyo. Unya, may puruhan pa ba nga mabag-o siya or dili na? Ang akong ikatubag sister, may puruhan or dako kaayong puruhan nga mabag-o pa na imong bana kay samtang napatay kinabuhi, napatay gininhawa na ay paglaom niya. Walay imposible sa Ginoo sister, timan ini. Walay malisod sa Ginoo. Ang malisod nato, ang imposible nato sayon ra kaayo sa Ginoo. Ako na mismo kasi natian ako. Akong mama, papa, akong mga igsuon, na sila sa simbahan, nagpagamit sa Ginoo, na ministry, grabe. Ang ilahang ampo mahitungod na ako. Wa sila mi-give up sa Ginoo. Kay ako kanhi, kay bawo na mo. Kay bawo na ka sister akong testimony. No, more than 16 years in drug addiction. Grabe, di lang ko normal nga adik-adik, as in addict kay ko, no, nga di na ko kakontrol sa akong addiction. Mao bitaw nga ni action na jud og kana bitawng drug overdose na ko. Mao to nga perminti ko makita nila before nga magistorya na lang og kahoy, magistorya nga ako ra usa madlok sa anino. Basta init kay ulo, di masabot akong kinabuhi igso, no. But wala mo give up ako ang mga hinigugma, akong mga duol sa dughan, kung mahal sa kinabuhi. Padayon sila nga ning salig sa Ginoo, ning tuo sa Ginoo. So mas ilang gipakadak-an ang ilang pagtuo kaysa ako ang pagkatao. So para nimo sister, ang akong katambag nimo mao ni timan ang giingon ni David sa Salmo nga nag-ingon diha nga kung kinsa katong magpugas og luha muani og kalipay. Kanang imong bana iyampo na sa Ginoo, no. Hilaki si Lord para sa imong bana. Akong mama, sister, kada kadlawon magsigihilak para nako. Ang bersikulo sa akong mama kanang nasa Salmo nga kinsa tong mupugas og luha muani sa kalipay. Ako igsoon, ako sister, ingan naghimo sa akong mama. Makurat ko kadlawon, makamata ko, hala, si mami naghilak na pod, ako na po'y giampo. No? Mao na nga ang yading verse kay mao lagi ni mupugas ta og luha muani ta og kalipay. Ang iyang hunahuna nga punpuhon adik-adik ni akong anak, badlungon ni, kawatan ni, grabe ni, nang buntis og babay, pero inagyan ni nga akong pag-ampo, dili ko mo magpakawag paglaom, usa ka adlaw mabuutan ni sa saktong panahon nga gitakda sa Ginoo. Kay mao ni siya sister timan ni. Ang prayer nato mura ta na og nagsabak bitaw kanang buntis ba nya. Atuwa na siyang gisabak dayon ta sige tag pray unya usa ka adlaw mahimugso gina atong prayer. Ang resulta kanay mong bana karon badlungon pa na, bisyoso, no. Wala man nimo specifically gisulti ang bisyo sa imong bana, ingon lang ka og daghan siya bisyo. Bisag unsa pa na yang bisyo, akong bisyo syabo, sigarilyo, inom, babay, rugby, bulkasil, marijuana, sirap sa pagid, aso sa katol, suyupon pa na ako sister, gasolina, basta daghan ka SDN, mangawat pagyud ko, no. Basta hilabtanon og mga butang, any valuable things hilabtan ako na, basta lang mapasuapan pa na og syabo. Ingan na ko kasalbahis, maldito, barumbado. Usahay mo palit pa kog away sa akong barkada. Tawgon ko bay, giari ko saya naon ko subay na atay birahan. Paborito na ko na. Pero taliwala sa akong kangit-ngit, wala kulungi og pagampo sa akong mama, akong papa, akong mga igsuon. Mas misalig sila sa Ginoo kaysa akong pagsitwasyon nga badlungon kayo sa ngit-ngit na akong sitwasyon, no. Mas ilang gi-level up ilang faith. Mao na igsuon sister, paminaw. Sometimes i-allow ni Lord ng mga ingana nga sitwasyon kay mura bitaw og kanang suwayan tas Ginoo ba nga mutuo bagid ta niya bisan lisod na kaayo, pero mao ni timan ni igsoon.
sa Ginoo wala imposible. Bisan ikaw karon sister, nahimo na nimo ang tanan nimong part para mabag-o imong bana, ang tinuod mao ni dili gyud ta kabag-o sa tong sikataw. Dili ta kabag-o atong trabaho mo, ampo lang ta. Trabaho sa Dios ang mobag-o. Again, akong tabangan ti kay ampo na sister, but ikaw gyud kay muham ng kapikas, ayaw undang og ampo sa Ginoo. Iampo uban sa hilak, no? Early in the morning, kadlaw basta kuan sa Ginoo na. Makita ni Lord nga sincero jud ka imong kasing-kasing sa pagampo, paghangyo, pagsangpit. Namgoy right time sa saktong panahon, i-grant na ni Lord ang desire sa imong kasing-kasing. Timan igsoon, sometimes i-allow ni Lord ang sitwasyon nga lisod kaayo, maglibog ka, ihimo na nimong tanan, pero mao din na sometimes itugot na ni Lord aron ang iyang milagro, iyang mapadayag, ang iyang kamilagroso, iyang maipakita nimo sister. Mao lang ni uno na sister nga kanang nahitabo karon sa imong bana or opportunity na sa Ginoo para mulihok ang iyang milagro sa sitwasyon nimo. Again sister, salig lang sa Ginoo, kupot lang sa Ginoo, ampo, no? Ayo pagpakawag, paglaom, samtang buhi pa na imong bana, samtang napanay gininhawa, naay paglaom, naay kabag-uhan mo, abot ana, basta mo kupot lang ka, mo tuo, mo salig sa Ginoo. God bless you sister, ako lang nang tabangan sa pagampo. Salamat sa imong pagsalig. To God be all the glory. Keep the faith. In Jesus' name.